mega kana mega makio tetithini wa county ino. Ndera tumurika maundu maya mothe na mheshimiwa Dennis Waweru ni mubunge wa Dagoretti South no wake makia Jubilee na ni mwari ya matagathete ona nitaigwa kiuga gukarugama giti kia governor wa county ino ya Nairobi hedi ya githurano kia mwaka wa 2017. Iyo ni odereti ya muthenya omothe uteti na utongoria thini wa county ya Nairobi. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Ndaka na nigukuona. Asante. Nairobi kairi ate. Nairobi tutiri na uru. No haro ikigihite muno. Na bitikano. Na nindenda gucokeria MCA aitu gatho. Tondu ni monete bata wa kurugama na kihoto. Na kurwa haro ya Nairobi. Tondu Nairobi thini wa miaka ina nitukoretwo twina bunge ya MCAs itekuhota kuhold governor witu wa Nairobi accountable kwi mbeca cia muingi iria anetwo nyingi muno thini wa miaka ina. Governor witu wa Nairobi Evans Kidero akoretwo agiathana tari mucii gwake, akoretwo agiathana tabutari bunge, tabutari andu akumuhold accountable. Akoretwo akiheo mbeca nyingi muno thini wa thirikari kuma national government thirikari ya mugathe President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nitukoretwo tukihe Kidero bilioni itanyihire 15 o mwaka. Agacoka karogota bilioni 14 kinya 14 na nikionaga hindi ria oka akorwo agithoma budget ya bilioni 35. Na riu ithui nitwagirire kwensure tondu mbeca ici ni cia muingi na ndigukenda kwaria ta ndware no uri akiugire kuria Narok tutikwenda kwaria uguo no tukuga atiriri ti ciake ici ni mbeca cia muingi na twagirire gukorwo agituiguithia na njira ira yagirire uria mbeca icio iratumika gucenjia na guthondeka itura ria Nairobi. No uria tuonete ni gukorwo Kidero akoretwo akira thirikari ya county ya Nairobi tari kobuni yake mwene binafsi. Na ndirenda kuga ati MCA ikinya riu makinyite nirio ikinya riria riagirire ria kuhold mutongoria. Ririkana ugutwika mundu uraingira thini wa office ya public no agire gukorwo wi tayari gukorwo ukihold account tondu mbeca icio ti ciaku ni cia muingi. Haya, ugo ni uranyita baru giko kira turonire muthenya wa ira thini wa bunge account ya Nairobi. No muhaka ndigwiciria ni kwagire gukorwo mundu thini uguthurwo ukurugama wi ofe uthurwo ugeni ukwenda gutumikira muingi no wagire gukorwo ugitikira kuhurwo ndurumeni urorwo uthuthurio no urorwo wega uri uratumira mbeca cia muingi. Thini uria tukoretwo twinaguo ni gukorwo governor witu ageria tondu taru nitwanyitanire na MP wa Makadara tugithi gotini tondu Kidero ahinguraga nginya account cia county kuringana na uria we kwenda ti uria watho ugite. Na ni tuthiite nginya kwa EACC tukauga mundu uyu athuthurio, tukauga mundu miene ndo yako ti miega, tukauga mundu ndaratongoria county ya Nairobi wega, ndararora indo cia muingi wa Nairobi wega, tukauga ati mundu ucio ena ungumania. Na tukiuga na agitwarwo nginya igotini no nginya atwarwo igotini ukonaga wira wake no akuhithama no agwikira nduma no aguthie kuga ati we ona account ciake itiagirire guthuthurio na yet nirenda gusavu muingi wa Nairobi ni kuonania hau hena kihoto ibikire. Uguo igeria riri ria MCS a Nairobi ria kwenda kwagura governor Kidero ni muranyi rinyita baru muri katongoria ya Jubilee. Hau twi hamwe biu na nginya ni acerere mangikite uguo otene tondu ukira wo rimwe mugikuo na kana mugikuo yawire mundu atengera gwatuka ni twagire gukorwo tuhundite Kidero accountable o mwaka tondu mbeca ici tici. Okay, tondu twigua hindi ria magavana mathi kuhagurwo ni MCS hari andu makome thutha wa MCS inyui atongoria Jubilee Nairobi ni inyui muthutha wa MCS aya ni inyui muramahe hinyoyo ni inyui muramomereria ni inyui muraingirira makairia koro no jurio issue ti no uramahe mbeca kana no urama sponsor. Issue ni kurugamirira na gutetera kihoto kia andu a Nairobi. Issue ni kunyita ni kumira marugamirire kihoto marugamirire
besi andũ a Nairobi marugamirire kiria giatumire tumathure uririkane kiria giatumire tuthure MCAs aitu ni getha mahote ku hold governor wa Nairobi to account na kugo ni horoma that is within their constitutional responsibility thini wa Nairobi magire gukorwo makiruta wira ucio mararuta na kugo na corona ni ona ni igikiurio ri digimind whoever ugikorwo no sponsor wao dikiwe no gwiciria maundu makinya maria magiri no sponsor wao ni T Dennis no dina ugo no drauga ati turore the bigger picture ni gukorwo ati ni marahota kuhura aya mheshimiwa Dennis Waweru ruo rwanyu ni gukorwo tinyo muikarire giti kia governor wa Nairobi na Jubilee kama ule kia gwire utiri hindi mundu angineago bilioni 35 o mwaka agakorwo wira wake bese icio no gwitanga ungirora thini wa Nairobi gutire kaundu tungihota kurogereria uguo tuge ati Kidero ekite no makaunti maria mangi ni ukwaja kuna tuvara ni tuthondeketwo here and there dawa thibitari ina dawa cukuru ni irakwo Nairobi gutire kindu tungihota kuga ati Kidero ekiri andu a Nairobi wathie okoni mabara mothe ma Nairobi wathie Dagureti utire bara wathie Donholm utire bara wathie Dodora taru bara ya kuma haria roundabout ni haria Kariubangi guthie Dodora ona no hande mariko kaberugamire mheshimiwa Dennis ni ndire mwana uyu kana mwana uria ndire wa kodi ndire wa Jubilee ni de gatagati-ini kanyu korwo ni we ungika atia korwo ni wikarire giti kiu ri ni ati ungikite na pasa wothe na wito wa Nairobi Kamau na ngwenda gukuririkania ni ndarererwo Nairobi Nairobi ti gukadoka na ni njui Nairobi hinde yari Nairobi Nairobi riria Kenya Vathi tuamenyaga Kenya Vathi ikuma bus station ithi Dagureti number 1 thaa 3:35 ni ndarererwo Nairobi riria ndathia thibitari ya Waithaka dispensary tukaheo dawa tukakora thibitari ina maundu mothe ya kanjo ya Waithaka dispensary ni ndarerwo Nairobi iria ona gacuba ga gwikira dawa twaheagwo thibitari ni ndarerwo Nairobi iria twaheagwo nginya ibuba ria kurogota takataka ni ndarerwo Nairobi iria twahoraga thimu tukareherwo ambulance kwagĩa na emergency ndarerwo Nairobi iria kwagĩrĩ na fire brigade na kuoguo nini nyonete Nairobi iria yahotire gwaka macukuru Nairobi ngima Nairobi kanjo iria yahotaga guthondeka mabara thini wa Nairobi na kugo ni ndewonete na kugo giuga ati Kidero ni afailite Kidero ni aremetwo ni kuruta wira wa Nairobi ni njure ndirauga ati riri mathina maria twari namo na ni ukuririkana twari na muthuri etagwo Gakuo andi mundu jokire gitio muno tondu Gakuo atari na mbeca iria Kidero ari nacio tutiari na thina wa garbage ni arutaga wira uria wagirire Gakuo tutiari na thina wa mishara ya andu a kanjo hindi ya Gakuo gutiri indo citu ciaiyagwo gutiri mugunda waiyagwo hindi ya Gakuo again na ciangi mari mbere gutiari na thina umuthi murimi wa kawaida mundu ria ukirire tene andu aria aruti wira a biashara nyinyi hookers guku Nairobi wira wao ukoragwo wao gukorwo muthenya mugima ni kuhara so ni kanjo korwo ni weri ungikari ya Nairobi tukwenda utongoria mweru utongoria wa mundu urenda gucabwa andu a Nairobi utongoria wa mundu ukuhota gukorwo emwagiririku mundu tekuria mbeca cia muingi mundu mweru mundu uguka gwika ate mundu uguka number 1 kunina ungumania mundu uguka kunina corruption thina munene twina gwa Nairobi ni gukorwo ati andu aria mathurirwo kuma rucini nginya hwaini wira uria marutaga no kuria mbeca cia muingi gutiri undu ungi marutaga gucaria haria he kaburoti maturana mavu metha iguru macaragia haria meku andu aria mathurirwo ona wagithirirwo Nairobi mheshimiwa koguo kawaida wa county koguo aria twagire gwika ni kunyita tugie no utongoria mweru na tutirari the experience ukahenio ni mundu Kamau turanidi mundu ugukorwo ati ni mundu mwagiriru mundu ukuhota kuma haha athie aikare na andu a biashara hamwe na hookers aitu turore atuke coexist turore ora tungihinga street cigana ona utuku hwaini nigetha ona andu acio methagira hookers aitu magie na street imwe igiri ithatu magihota kwendia icio ciao number 2 tugie na thirikari ya county iria tungihoka
ti horo gukoragwo taru umuthi marihi makaju mathite iguru maita 300%, na yet revenue ya kaju ri correctagwo ndimuvite even an inch, na kugo ni tukwenda thirikari ya county iria ingihota gukuria andu tikumanyalira thirikari ya kaju iria ingihota guteithia andu a biashara tikumanyalira no muno kira ingioda kuga ni thirikari iria corruption free, thirikari iria ingihota guthikiriria na kumenyerera biashara. Mheshimiwa Dennis, he andu agweta andu afata muno hawkers. Yes. Koroni woge katia nao hawkers ni andu itu no ndure wagirire na hawkers ndi guikara thi nao tondu ni andu mareyethera, ni andu matari na uru, ni andu machuzite kuruta wira na moko mao handu ha guthie kuia, ni andu marihaga igoti na nio mathurire thirikari no itu, na no muhaka tumathikiririe tuikare na othi tumahe mwihoko tunyite street igiri ithatu guku Nairobi hwaini tuikare na othi na leadership yao tumathondekere uria tungihota kumakuria kibiashara tondu mundu ucio ura umuthi no ukao ni duka rucio no ukao ni factory rucio na no muhaka tumanyitirire tondu it is not by choice. Yuria wina duka street ni onake guthika no muhaka tuikare na othi tondu nao mutirira wanda na wa mugongo hawkers ni itu andu aduka ni itu na no muhaka tuikare na othi tondu othe ni a Kenya. Haya, Mheshimiwa Dennis, kuga ni kuhuthu gwikana kuhingia ni undu muritu muno. Wewe na ngurani iri kuna aria mari kuo ati ni kuhota kuhingia maundu macio roiga. Nie Kamau nie ndina biashara yakwa ndina experience ni ndutite biashara successfully ga duta vegi na mikotongoria wega igakura nginya level ire kinyite. Nie ndina experience ya management ya miaka 20 na experience yakwa ndiri na madoa ni experience njega. Nie ndi mundu ngiuma athie New York athie Washington athie Japan negotiate andu a Nairobi biashara na deals cia guthondeka tuge na reri ya guku Nairobi. Ndi mundu ngihota kunyitana na andu a biashara ndimacokaniririe investors tuthondeke nyumba low cost housing guku Nairobi. Ni ndi na experience ya kuhota kunyita gu structure transaction tunyite investors tuthondeke baadhi cia kudicongest Nairobi na kugo ni ndi tofauti na cia kimanarugama so ni ndi na experience ndi muthomu wega kama ni ndi mundu hurite biashara na ni no ningihota gutwarana na bitu. Nigo gatirire Mheshimiwa Dennis Regio wauga ati aria angi mararugama na ngociria uroiga aria angi murarugama nao thini wa kiama kia Jubilee. Thini wa kiama kianyu kia Jubilee kiria kiriga kurugurisha ikue ni president mwena Dennis Waweru kuna Margaret Wanjiru kuna Margaret Wanjiru mwingi niguo gatwitua riu ni kuri na Johnson Sakaja ni kuri na Senator Mike Sonko angikorwo ndirahitia muri andu na riu ni kuri na Minister Eugene Wamalwa riu muri andu atano angikorwo ndirahitia we ndukweherera mundu never o ireveine ndenda gukwira andu a Nairobi nio magatua nio makadecide na president witu ni araugire ati nomination igakorwo free and fair. Andu acio mateya mathaa maingi magitira boardrooms makinegotiate deals ya naku magire kumenya muingi wa Nairobi niguo gatua itua mundu ria wikirite kiratu no menya haria kirahinya rekei andu a Nairobi matua itua mathure atongoria ao aria mekwenda kwina andu amwe muri nao na ningwenda gucokeria Mike Sonko gatho toni akoretwo senator mwega na ninguona wira ucio wi mwega muno ni arutite wega na ningwenda kumucokeria gatho on behalf of the people of Nairobi na tunginyitana wega ndi governor no tuhote kuruta wira mwega muno tondu we compliment each other athi na mbere na ni gold governor na no thote gutwara Nairobi forward. Urauga Sonko athi na mbere kurora tumwendete muno tuthina mbere na dinama tukisabwa ndo Nairobi twinake no tunyitane wega ruga tuiguane. Urauga Sonko athi na mbere kurora senator ndamucokeria gatho muno wena we utuke governor na deputy waku ni Sakaja ni oraina mbere muthondeke na uguo no ndauga ati tunginyitana na mundu ta Sonko wira uria wa senator hotaga kuruta wega muno na ndamucokeria gatho na andu a Nairobi ni mwene arutaga wira mwega as a senator no tuhote gu compliment each other na tuhote gutwara itura ria Nairobi. Urarega Sonko ati akore governor niki na kuratuka Sonko no ene muno tondu machina ni tondu ni ndirenda
Mundu euragira ndebe mwenyewe. Kuna ndumarauga atiriri ati mundu uria ungituika ni kwenda kuigwa maundu maku ati mundu uria ungituika governor Nairobi na njira huthu muno mwana wa Jubilee ni Sonko kana Margaret Wanjiru no wetekani na andu acio ndui ni woni wa mundu na o mundu woni wake na nikio tukoragwo na ireve nigetha we woni waku uka express thiini wa ballot na nigetha kura igataro ni kura igaikio na itaro na nigetha tu decide no wagirire na no andu a Nairobi mekuga ni wagire kutuika gavana wa Nairobi. Tondu we ni wauga never wauga ndungieherera na acio ngona ringi mundu na kwihura githuri auge ona kende kweherera mukamurania ati andu aya ni ireve no ni ireve ireve msema kweli ndikuna ta hena thina first of all kama ithui siasa na niturogire ugo twi mathare siasa na kurugama andu aingi ni andu a Nairobi turahe a choice na nituguka o mundu umwite auge uria angenda gwikira andu a Nairobi na nigetha andu a Nairobi ma make an informed decision no ngihota kumatongoria na take to the next level ni igiona ati ithui twagire gukorwo tukiwakeza team aria othe marugamite Nairobi nigetha andu a Nairobi wona mathie nomination twathura no gutuika governor thiini wa ireve mundu uria ugatuika niwe wa nominate ithuothe na nituraiguithanirie na Sonko na Margaret mundu ucio nitukamunga mukono tondu the enemy witu ti within enemy witu kama wakwa ti Sonko enemy wakwa ti Bishop tondu ngiti tutire ni guthi turathie gwetha turi ithuothe enemy witu ni Kidero na koguo ithuĩ turaugire twi ithuothe turi atano ati tutire na thina na each other thina witu ni tuhote kuona mundu uria strongest ukihota kuinukia Kidero rucini tena no nyende kurongo hanini juga Kidero titho Kidero ni gucindana muracindana no gisiasa na ndigociria he bata wa hakuga na ithu ni gucindana muracindana atiriri mheshimiwa Dennis Waweru tiga kwa Dagoretti South ire hari kuongethini wa Nairobi oikanya na gwika undu kama ndigwiciria ni ndirarugama giti gia county na nikio ndiretha wira ndungithii kambuni-ini ugetha wira urio kana ni uria waruta wira guku mundu ambaga kuheo wira ugakiruta tondu ndukire warugama giti gia county okorwo ni Mike Sonko akoretwe governor wa Nairobi yothe senator sorry okorwo ni aciangi Margaret nake ni arugamite giti gia county last time no ugithii Dagoretti no wone example ya wira uria turenda kuruta na wira uria tungihota ku replicate ugo hakinya ni gucera county hakinya ni kunya county ari maikinya mbere example uthii kuria Dagoretti wone taru Dagoretti ni construction site twakite mavara tugaka mavorithi tugatwara imwana thukuru na koguo no wone example wira tungihota kuruta ni ndiona Dagoretti harambe mwekaga emwe ya gwika undu kaga harambe igire no riri taru Sunday no nyende ku mweke uyu ona gwite Sunday tuna harambe nene muno nitugaka university nditago St Timothy ACK University na harambe na aratakwa na niturongoreria gucaria milioni 100 Sunday no nyende uke tunyitane na andu a Dagoretti nigetha tuhote gukuria itura riu ritu thegio tuliga kwa ni riri nduri weka kaundu kangija wa Dagoretti no njikaga ni thia maharambe ni thia Dodora ni thiaga Embakasi East ndirari ku last week ni thia na nganyitanira na andu a Nairobi thini wa matura mao maundu-ini ma development na ona maundu maria manyitete andu hindiria waniriire kurugama governor na Jubilee mheshimiwa Dennis ni wari na abunge muno mari mwana waku magu supportaga mari okuo no gwekinya umuthi uyu ni tamakirire ni tamatiganire na horo ucio na muno kuma kimerio ariri o hanini tu kuma kwa tukate minister Junior Marwa no arugame governor guku Nairobi ukionekana tari we ningi uredwo uguciria andu acio meherire mwana waku niki ndigwiciria ni makama we tondu matiera ugirora taru ona function iria ciothe tukoretwo nacio tukoragwo twi hamwe iyo ni perception andu merenda kurehe na wedge between ni na bunge a Nairobi bunge a Nairobi twi hamwe we are working together no but we have agreed all of us as a team ale mararugama Nairobi
na bunge Nairobi we have agreed ni wega moneke mateko gwa mwena omwe muno kuko ni ndethikanire no horocio na tukiagree na nitwacemarire tukiuga ati ni wega tutikoneke thiini wa Jubilee ta turahingiriria mundu wothe kuko ngimera ati ithuĩ tondu turenda kiama gikorwo gi strong kia Jubilee ni wega mundu wothe urenda kurugama onawe ungiona urenda giti tuguku welcome na moko meri tukwire ati uka Jubilee we have space for everybody na nigenda tutikakioneke ta tora block andu amwe uririkane andu amwe abunge ingi a Nairobi maragia rwario rwitu na kugo magioneka mundu tare warorio rwitu mateko welcome magi support muno no honeke ta twina maundu matagirire kugo no wega ndamerire na tukigwithania wega ati no wega ma slow down na nigetha matikoneke ta mara support muno nigetha tuoneke ati kiama gitu ni turenda andu othe Mheshimiwa Dennis Waweru ni waiguire wathingitha thutha wa gutuika ati Eugene Wamalwa no arugame guku Nairobi giti kia governor kiu ni kiuria namba 1 kiuria namba 2 tukiaria ni uragweta Sonko na ni uragweta Margaret Wanjiru ndiregwa kigweta Eugene Wamalwa niki ndikwenda kwa horo wa mundu ungi urawe kumugweta ni kugweta na ndikwenda kuoneka ta ndahura candidate ono mwe nie ingiuga ati turugame ithuothe mundu wothe urenda kurugama na Eugene ni murata wakwa my personal friend na nie ndirona uru wa Eugene kurugama thiini wa giti kia Nairobi although ni tugukinithia kumuonia Nairobi hari akinyite mihaka niki Nairobi ni kuga ati agwe constituent hena ka induction kanini ekwenda kwamba kumenyoro wa Nairobi no koguo ni ndiri na uru nake na agigitwika no wacagurwo thiini wa 11 ni andu a Nairobi no tukamu support tutire tutiga support mundu no umwe no nanie wona ndahota ndina maninga hota othe ni magire go support no ni ndiretigera mundu no umwe ndiretigera mundu no umwe ni kama ujetigirite thitima ushuru na ngai no gutiri mundu nditigirite haya kuna ndo marauga atiriri he bata gucagura governor wa Nairobi utari wa ruthiomi ruturaria ungiuga atia iguru rigi andu aria marauga uguo ni tondu wa ucaria kura igwiciria mundu ni agire kurugama governor wa Nairobi tondu ni mugikuyu kana tondu ni mubaruhia kana tondu ni muikamba kana aimite ni mukarejini andu a Nairobi matirenda kavira marenda mundu andu a Nairobi matire na interest ya umite kukana wathie ku andu a Nairobi kiria marenda ni mutongoria ungihota gusolve mathina mao na ndrenda kugo kama Tiu Kabira riria Raila ararugama president na Kidero governor no ni Kabira Dennis arugama giti kia governor na Uhuru ni mugikuyu tutige uko twina double standards tururage maundu ria magirire na ni ndige gucoka kurorwo ta ndi mugikuyu ndoragwo ndi mu Kenya to ndirarugama ndi mu Kenya na no nyende tutige uhoro ucio wa kwimena twamenwo uhoro wa kwiragwo ati mugikuyu ndangihota ti uhoro mwega ti ndeto njega tondu murenda kuga atiriri andu aria othe maragia rwario ruru rwitu thiini wa Nairobi gutiri mundu qualified gutuika governor tondu mugikuyu tutige discrimination ya kavira tutige discrimination ona mundu no aume ona Turukana kana gakavira karia kanini muno na thuro Nairobi kiria kiramata ni kiria urendia kiria urera ungikira andu a Nairobi no tutige maundu ma kurehe ukabira na kurehe andu kuga ati no mathurwo to ni kavira eno kana ni kavira eri ingi ni njugua uru muno mundu akiuga atiriri ati Dennis ndangithurwo na ndagire kurugama na yet ni kura ikauga tondu ni mugikuyu iyo ni discrimination utagire gwitikira na ni ukuririkana na mutongoria witu ni eragwo Uhuru ati ndangituika president tondu Kibaki ari mugikuyu andu acio riu meha indi tuguconoka maraconoka tutige uhoro ucio wa kuga ati mundu ndangithurwo tondu ni kavira eno neno tuthure mundu tondu ena passion tuthure mundu tondu ena vision tuthure mundu tondu ena energy tuthure mundu tondu mwagiriru tuthira andu a Nairobi wira thengio rugamira Mheshimiwa Dennis Waweru ndikwenda uhiukirwo kiria ri siasa ni numbers siasa ni wingi wa andu ni andu aria woka nao Nairobi wina
ndire na ndo jigete akwa ni de wa Nairobi na driver kuri andu a Nairobi kuga ndina ni ndina andu a Nairobi na ni njui ni mekuhe mweke wa kumatongoria tondu riri tuigua Sonko kuria mashinani sawa ina andu Mheshimiwa Margaret Wanjiru tukaigua nake kuria ena andu ena na kigiothe weri gutiri mundu Kamau na ndukana henio ni mundu ati he mundu korogwo na andu ake handu aigite ahingiire ahingiire ta mburi ati siasa ni kura ciethagwo na gutiri mundu korogwo na andu iyo ni perception andu mathondekaga atiriri ati mundu ena andu mashinani ni maya turathio muthenya na tukaria na andu na mundu ni kweyaria mundu eyaria andu a Nairobi ni megucoka ma decide kana niwe mekuhe kura kana ni uyu ungi no ndukana henio ni mundu at all ati he mundu ena kiugo giake uhingire ndu ta ng'ombe kana ta mburi gutiri undu ta ucio Mheshimiwa Dennis koroneka ici ni cia nginyanirio ta wewe uranyitwo mbaru muno ni itonga cia Nairobi ta mwana wa itonga cia Nairobi no nduri mwena wa mwananchi wa Jukwani asha gwiciria it is not a fair observation. First of all, dikwenda to demonize hard work na kugo horo itonga na kina kugayania andu ithu twarie uhoro wa Nairobi na no ngihota guteithia Nairobi gukinya to the next level tutige horo wa kuga ati andu a Nairobi andu athi ni taru ni ndiratetagira hawkers a Isiri Sunday ni urauga ati ndi na andu athi acio ne wa andu athi acio ne wende Nairobi acio neo makahe kura Kamau eke ngwire perception ya ukorwo ni ndi na vengi hana haria mugendi wa itonga cio ti mwega to ni mwana wa muthiri ni njui mathina ma kawaida na ni njui mathina ma andu athi ni kwenda kurunga tini nderoiga ni haha ni horo ndiragukinyeria koguo andu aku matigake uria mauga ukora mheshimiwa aca ni horo ndiragukinyeria to ria horo ranginyira mathina ma Nairobi moya atia mheshimiwa ni nderirwo ndagurite gicagi gitagwo Kirigo na kuu ni kuo thina utogaga thini wa Nairobi na kuo ni mathina ma Nairobi ndikunindi kwirwo ni mundu ndi moyo mothe na nengereire mathina mau mothe na kuo ni a living testimony ya uria ungiuma mathina-ini uthome no succeed na kuo no nyende gukorwo ndikionereria kiega na no hote kuonereria andu a Nairobi aria athi na magie na mwihoko ati umwe wao ni akinyite handu nginya gatuika keburio kile kiuna njirenge kwa maoni maku Mheshimiwa Dennis ni ki owe na ngoro yaku githumburaga Wanjiku wa Nairobi okirukira githumbura Wanjiku wa Nairobi first of all thina uria munene biu Kamau ni uhoro wa gukorwo ni ukwenda by the end of the day kuhe family yaku a decent living kuhe family yaku irio putting food on the table waini niguo ensure ati mwana waku ndananarira ensure ati mwana waku ena ha kurara mwana waku ni arahota guthii thukuru mwana waku ena nguo tugaga indo ithatu basic irio shelter yo ha kurara kiraro na nguo icio ni indo very basic arafu ukakira icoko wauma hau ukaensure ati mwana waku yagegia na githomo na kugo maundu mara very basic andu a Nairobi twagire gukorwo tukirora ni tobe torore gutiri mundu urakoma urararira gutiri mundu urarara nja gutiri mundu mwana wake araguthie thukuru maundu very basic maria mandu a kawaida tutige kurora maundu maya maitu ma githungu kingire guku Nairobi turore uhoro wa mundu wi Mathare turore uhoro wa mundu wi Kibira ni arahota guikara ni arahota ku afford nyumba ria araikara ni arahota kuona irio thiini wa hwaini ucio maundu mau ni arahota ku access thibitari riria arwara maundu maria twagire kurora no ungirora muno kindu kiria tukoretwo twina thina nakio muno thiini wa Nairobi ni kwaga mawira over 80% ya andu aitu matiri na wira thiini wa Nairobi andu especially andu anyinyi na no muhaka twaje kurora uria tungihota kuhe andu aitu wira wa kuruta ni hatha mahote ku Mheshimiwa Nairobi ni area kana neoki ithuothe turi andu a Nairobi woka mundu wothe registered kura ya Nairobi
nwe mwene Nairobi Nairobi tia ithuothe hena andu uririkane Nairobi ni cosmopolitan kwi kabira ciothe Akenya othe me Nairobi na kugo ndungiruga mauge ati Nairobi ni iriene mundu wothe registered voter mundu wothe wikaraga Nairobi ni wene Nairobi na nio magire gutua itua ria Nairobi ndera tomuka ni getho gena hinda ria kunywa mai no mbere yo ri taturi atiriri ica ikuhe ndikuririkana wega kwari mweri cigana no ndeto icio ndagicionire ukirathimwo kana ukirutiro igongona ria muthemba ni athuri mukawa-ini umwe withi karuti no kuririkana igongona riu athuri acio no moy wega ya Nairobi marutire ro cio nike first of all no nyene ko gwira Kamau ni hete athuri gitio na ithuĩ tukoragwo muno taru ni ndi muthuri na ni njitikitie ati no muhaka ukorwo wina kirathimo maundu-ini maria mothe ureka we have na ni thuretwo tukiaria na athuri a communities tofauti ni njaritie na athuri a Maathai ni njaritie na athuri a Githii ni njaritie na athuri a Ikamba na leadership ya Ikamba ni njaritie na athuri a Kuria ni njaritie na athuri a Isiri elders na kugo othe ni ngoretwo ngima consult nigetha hote ku understand mathina mandu a Nairobi nigetha hote ku understand uria mekwenda na Nairobi na kugo ndikwenda turore horo cio tari tribal ni twaritie na athuri a Embu ni twaritie na athuri a Meru nigetha hote ku understand maundu ma Nairobi na nigetha seek blessings kuma kuri athuri nigetha maundu maria turenda gwika nigetha na candidate yakwa ikoro ina backing ya athuri nigetha athuri acio nigetha tomuka nigetha athuri acio makuhumbe Githii na meke maundu macio mekire ni mbeca mahete aca yo kwirutira aca ni ndi muthuri na ndi member wao ndi member wa Kikuyu Council of Elders na kuguo hatiari no ndu mugeni mauno makinya maria magirire ma Ugikuyu maria ngere gukinya okay thank you muno abenye tumai tuna mheshimiwa Dennis Waweru ni mubunge wa Dagoretti South na renda gutuika governor wa Nairobi 2017 turoro wa maundu matiganite megie uteti na utongoria wa Nairobi ciuria na maoni ni ciuke kwetukira kuria uhoro-ini ya Njoroge wa Githĩnji na woro yake nĩ ĩrabatara kũhakwo rangi Tuwa mushori muno hao tore hao tuhenagia Gemati maroma mwalimu makugati onadothia shukuru Heto tabi tutaitagĩrĩria matunda kwĩrua gũtirĩ gĩtatũirie kĩngĩ mũrahingũria mũkawa nĩ mokire kũnjĩra nĩ mwahingũra mũkawa ũwete zaidi gũcigana hau kana madari umagarie mundu ucio uhurukite na njira njega makiria ya kugerera matangatho thiini wa ceceni ya Inooro TV. Reke ndumiriri yaku ikinyira aria urenda na mbica ng'emu ona nyimbo thaka cia kumekira hinya. Tuhurire thimu kana ucere ofici-ini citu guothe bururi-ini na ni ukuheo utungata uria ubataire ihinda riri iritu. Ngai witu akuhe thayu ona kuiganira. Reke mwanaka huko kwakwa. Leo thima turathima tumenya haria mwako kinyite. Mwaka wao wakwa kana wake no thima. Wa migwi niwe turehete ha. Mwana kanani ndayukirwo ni kugera ngero. Umako. Esukuru mutheke muthenya wa cukuru. Ona ni mwana uturage hao ngenagia.
Dadini masukuru. Lakini masukuru ya juda daziro kagote na dina kuona. Toko rukire dadini marabu. Tuwa mshori muno hao tore hao tohenagia. Lema ati maroma mu ati mama kugate ona dodia shukuru. Barabara ciothe irorete main campus ya St Paul's University Limuru tariki mugwanja mweri wa 10 mwaka-ini uyu turi wa 2016 kuria tugakorwo na igongona inene ria graduation ya 25 wi munyite ugeni thiini wa St Paul's University, your university of choice. Thegio muno umuthe turacire cia Nairobi na guku turi ni Nairobi, guku turi ni constituency etagwo Dagoretti North South. Dagoretti South ni mwena ule ungikwa mheshimiwa Dennis Waweru ndauga kuria ni communication center iri na thegio muno Bibiana Dians ruda thoma Facebook woro-ini haha arauga ati hai Geria Kamau na wire muhesh Dennis nitumwendete muno, big up Inoro niguo marandika Facebook yandikagwo muno ni andu ethi. Hena mundu raitwo Magi Ngoge ni mukugwa ngithoma maritwa mangi. Magi Ngoge aranjira uria mheshimiwa Waweru uhoro wa kibira ugathiire kunyitanira na andu acio ni aragwita kuo. He mundu nginake uretwo Baba Jao aranjira nguri atiriri mungeka nominations umwe wanyu angigacindwo ndakana thame kiama kingi ndakaguthukia kura mawira mari kuo mundu angiruta angigacindwo hindi ya nominations ni gwetikania na uguo nitutikanitie twi candidate a Jubilee ati uria ukahota ithuothe tukanyitanira as long as ni free and fair tukanyitanira ithuothe tumusupport tumwikire campaign tondu uria ngugite otho ni ugire ndigakiuge uguo ithui turenda kweheria thirikari ya Kidero na koguo tutire na thirikari ni gwetha turetha na koguo tungigayukana no tuhotwo ringi uririkane 2013 kire giatumire tukaga giti ni gukorwo ni twagayanirie kura citu 2013 twari na Jim Nambaru na Ferdinand Waititu na koguo kura icio ungiatukanirie ni twakuhiririe kweheria Kidero na koguo tutirenda gucokera mahitia ma 2013 2017 kibira ni ndacemanitie na utongoria wa kibira last week na atongoria kibira maranjira next week ni tukwaja kuingira mashinani ni tukuingira Gatwikira ni tuguthie DC ni tuguthie kila mahali nigetha tuhote kwaria na andu a kibira na nigetha tumahe kioneki gitu na dinama todo kibira especially Kibra leo ni constituency larger Dagoretti na koguo ithui andu a mwena uyu larger Dagoretti ni Kibra, Dagoretti North, Dagoretti South na Westlands, part of Westlands, Kagemi niturenda tunyitane nigetha toni ndikire mwana wao ngo nigetha tukiuma wega umaga na muci hena mundu reto riri Georges Savimbi uyu ni aspirant wa gitike MC kure Bakasi South mukuru kwa Ruben arauga uthie ko ground ni maragubatara mwana ucio itatu ri gweka atia no horo wa matatu uhoro wa matatu no muhaka tuikare thi na atongoria ao nigetha tuhote andu aya ni andu aitu ni andu a biashara aitu ni andu me investite mbetha ciao thiini wa biashara ino na no mwaka tumahe nafasi tuyo utongoria wa Nairobi ni tuku need ndathurwo undu wa mbere ni kwamba guikara na andu a matatu nigetha tumenye uria tungirutithania wira nigetha tuikare thi tuvange Nairobi twi hamwe tuone uria tungigia na tungidecongest Nairobi tuone uria tungikorwo na Nairobi ina matatu no dire congested koguo nigwenda kwira andu a matatu ni ndingiuka guthukia biashara ciao ni ngiuka kwageria biashara ciao ni ngiuka ku improve biashara ciao nigetha mahote guthie the next level andu a matatu ti andu oru andu a matatu maranidi o kwaririo na kuvangwo hanini
in consultation mavangu mero tukuruta biashara o tulio paleta go na tia doru no megwitikira kugo ndi kuona hena thina tondu ni tuguikara thi nao nigetha tuensure ati maundu maone marorwo at the same time tumenye uria tungihota guthondeka Nairobi nigetha ikorwo ijega. Haya, sawa. Hena mundu nginake ahoretwo John Karaja arenda kumenya uhoro wigie thoko cia Nairobi. Thoko cia Nairobi unfortunately Kamau na gwiciana mo maundu mana twagirwo ko tukiaria ni gukorwo thoko cia Nairobi nyingi ni ciairwo na no muhaka mundu uria uguthurwo na nini God willing anyite na thoko ciothe iwanja ciothe iria ciitu cia Nairobi mundu utangihakika nigetha tuhote gucokia iwanja ici ciothe tondu tutingihota guthondeka thoko riera iguru no muhaka tucokie iwanja ici nigetha andu aitu magie na gwa kwenderia thoko tutingiraga andu aitu matige kwenderia bara matige kwenderia street-ini citu na he mundu wiciritie we niwe wena bata na kiwanja kia muingi gia thoko no muhaka tu andu acio tu deal nao iwanja ici ciothe tucicokie nigetha andu aitu matige gucoka kugiika. Wa keri ni wega ona ithui going forward tutuike innovative okorwo ni iwanja imwe ri tuthondeke thoko nene tuthondeke thoko iguthie nginya underground tuthondeke thoko cia kisasa nigetha ihote ku accommodate andu aingi. Taru ni nyonaga mavururi maria mangi wathie kuruta New Delhi urakora park tajibanji na iwanja iria ingi ithondeketwo thoko thi tugerie kuona investors tugerie kwaria nao tuone uria tungihota guthondeka thoko iguhota guthondeka iguhota kuhe andu aitu handu ha kwenderia indo cia. Mheshimiwa Dennis wauga iwanja ni ciairwo thoko ni ciairwo ciairwo we mwenyewe wiku na we mubunga Nairobi kama unake gwire ni ndira kukwira ati taru ona hena kiwanja kiria yitu haria Dagureti gwaku gwakwa na turacokia haria Riruta hena kiwanja kiria yitu Dagureti market na twacokirie ona haria twakite CDF nikia yitu na tugicokia to ni ona ndathuro gwensure kiwanja giothe kiyitu nginya kiu kiyitu isiri ni twacokia no muhaka tucokie iwanja ici ciothe tondu nima tutingihota guthondeka thoko unless tutingithie kugura iwanja ingi hena mundu uyite kiwanja kia andu a Nairobi no muhaka tucicokie na kama ure kigwire no muhaka okorwo ni ona migundere yothe iyitwo ya kanju no muhaka tumicokie nigetha tuhote gwaka mathibitari tuhote gwaka mathukuru tuhote gwaka mathoko thoko tu no muhaka tucokie iwanja ciothe iria ciitu na muno iria ciitu in the last 10 years. Mheshimiwa Dennis, ungiheo ndagika imwe mundu akwire tauga we mundu wa muthemba uriku ungiuga we mundu wa muthemba uriku? First of all ndi mundu mwitigiri Ngai, ndi mundu wendete kihoto, ndi mundu utari ungumania, na ndi mundu wendete gutwarithia maundu na mbere, na mundu wendete to serve, mundu wendete gutumikira andu aria angi, mundu wendete ku make a difference thini wa maisha ma andu aria angi. Uguo no ngihota ku describe. Wena ngerekano ngiheana? Ngerekano ni ndi Mukristo uguo ni njitigirite Ngai ndiri ungumania ndiri madoadoa uguo ndigwicia ni uri wakigwa ndina gacira handu ndigwicia ni uri waigua ndwaritwo igotini ni mundu ni undu wa ungumania kana ki na wa mwisho ndi mundu wendete guteithia andu na ugithie kuria Dagureti ni ukumenya ati ni nyendete na ningoragwo ho hindi ciothe guteithia andu aria athi kumainua kimaisha nigetha mahote guthondeka maisha mao. Good. Hemu datuma SMS aruga atiriri aretwo Kenny Duati aruga ngiko hari undu gakorwo muritu ni Jubilee kuhota Kidero ati tondu ngirora mwana wa Kidero eika mwana wanyu muri angado 5-6 rio kauga kwanyu muri agayukanu muno wa Kidero ari wika kugo no gakorwo undu muritu muno kweheria governor Kidero strategy yaku yana ndigwiciria Kamau tutigire kurora that as a weakness
twagire korora that is a strength tondu riri kana tumitwe strength ino ni timu ngima ni timu ingihota kunyitana ihote gwetha gitine deliver tutiagire kumirora tari timu gayukanu idwe turi atano no tuhote kudeliver gitikia Nairobi na dina mamutongoria witu de kurekereria tuthie muno tutaiguithanetie kana tutakoretwo twina mwelekeo ni tuguikara thi na ni tukwaria turi atongoria aspirants othe a governor wa Nairobi na dina ma uri uguthurwo thini wa nomination uri tugu support as a team utiri hindi age ya gitikia ugekaga kuheo tigiti ugeka atia no go support uri ukaheo tugathama asha never nduguthama mbere ndi Jubilee damu tukumi mambere ona diguma mbere nide wa Jubilee na I'm a team player ora support Jubilee nike tondu ni njitikitie na Jubilee tadalia ni njitikitie na vision na ni manifesto ya Jubilee ni njitikitie ate Jubilee neo ina something to offer kuri andu a Kenya ni njitikitie Jubilee ni wenge twara bururi una mbere na utongoria itongoretio ni president witu koguo digwishi ni I mean Jubilee to stay na go ensure ati ni twa deliver gitikia Nairobi line up ya kuhana atia ya Nairobi ya 2017 line up yani no urogame gavana ya senator waku no digwishi ni fair horoa kuna no MC wako na line up digwishi ni fair na digwishi he candidate ogikwira uguo to ni dige impose leadership ni gienda andu a Nairobi methurire ingeja guka kuria kwanyu kama unyaje ukwira ati uthure mundu fulani ni gienda na ngaruta wira na mundu uri ogacagurwo ni raia thank ena mundu leto wa gari arenda kumenya horo wa street children nabegeta muno guko town ugekata na andu acio ciana ici ciururaga guko ndikoda ucitora cietagwo ne andu guciria gutiri mundu thia street ni to ni arenda na gutiri mwana we street ni by choice na ciana ici ni citu na gutiri tofauti ya mwana ucio we street ni no rio gwaku ni giurio igiuga ati thirikari ya county ni agire gukorwo ikideal no horo uyu ni agire gukorwo igithondeka homes ni agire kuheana mbeca enough cia kuhota kurora na guthomithia ciana ici nigetha nacio cikorwo irresponsible citizens thini wa county ya Nairobi ni wega turore uria tugi increase budget tutware ciana icio na tucithondekere homes nigetha ona tucarie partners tuhote guthondeka tondu ciana icio you never know mwana ucio gakorwo ekiru ucio uguo ni wega tumarore at the same time turore the root cause ciana ici ciumaga ku na niki no muhaga twanjie ona kwira aciari ni wega gukorwo makirora ciana ciao itikore muci ni wega tu ensure ati ona kuria mashinani okorwo ni mashinani ma Nairobi tu ensure ati ku mwana ucio ni arona thukuru ni arona a decent meal in a day nigetha ciana icio ndio asante kiria kiwacokia na ni wacokire nginya mundu reto Stephen Kenyeje Stephen Kenyeje ni Jona Kinaiganira tone kuragi horo wa ciana icio ciururaga kirike mucomo cimwa Dennis Waweru nigetha gikuhore ugithi maundu mangi jamu ya Nairobi ni rehaga hadhara nene muno ungikatia nawe governor first of all turuzaga milioni 58 million shillings every day na congestion na ugitara icio thini wa mwaka umwe ni 2 billion shillings na koguo ni undu is an economic issue koguo ni twagirire kurora uria na maoni makwa ni twagirire in the short term tuhote gukorwo na bus company tondu mundu okaga na ngari thini wa Nairobi na gwada gukwira kama uri registration ya ngari thini wa Nairobi thini wa Kenya average aga 14,000 cars ona tungika atia ngari ile iroka thini wa Kenya na mabarabara expansion ya mabarabara itigitwarana na gugo ni important ithuĩ twĩ Kenyans na twĩ Nairobians twĩcirie uria tungihota ku ensure
ati wona wauma haria Roy Sambu ndureciria uria uguka na mutoka waku no mwaka twicirie ithuĩ twe Nairobians uria tukuhota kuhe andu alternative ya transport system iria itarari kwaya ume kuma Dagoretti na wathi Dandora uthii na mutoka waku no mwaka twicirie uria twari tene ati kivathi kia namba 23 kiaumaga Kangemi gigathii nginya Eastland no mwaka tucoke hau in the drawing board twicirie uhoro wa uria bathi ingi yaumaga namba 34 ikauma Kenyatta Market igathii ikirite Nairobi igathii nginya airport no mwaka twicirie uria tungidi congest our city na njira iria imwe njega tungihota kuruta wira ucio nitwike nyamu cietagwo PPPs ni ndo icio public private partnership tuhote kuona uria tungihota guthondeka bus company short term iria ikuhota gusort mathina nigetha andu matige gukana mitoka Nairobi because that is the biggest problem tungihota ati we wauma gwaku Kamau wikara Thika Road wauma Thika Road ugiuka guku Citizen nduroka na mutoka waku tondu woka kuigo haha tuthondeke undia tugukorwo twina bathi ungithi haria we guthe kibathi na ukenginya guku na ringi ukuriha ciringi 30 as compared kuriha ngari 300 parking ucoke utumire veturu ya ciringi 300 riu na no urahia no we athara-ini tondu korwo no uhote kugena reliable public transport ndungigoka na mutoka ucio na koguo tugie na system ya ukona bus company at the same reliable bus company at the same time tuhote kurora uria tungithondeka kamugithi ndigete kamugithi ga guhota guthiururuka kamwe Dagoretti gakiri ugu kagerire Ngong Road hau gatagati wa bara kana hau iguru gathie nginya Eastland tuhote tuthondeka kamugithi kangi kaume Thika Road gaikuruke nginya the southern part of Nairobi na gakorwo ke frequent nigetha andu matie ucoka guka na mitoka Nairobi tondu mugithi umwe ugukua andu 2,000 icio ni ngari 2,000 tondu mundu kana yake mundu okaga na yake ugithie haria Waiakiwe urore andu mohetwo jamu-ini o mundu ena mutoka umwe aikarite maximum ni eri na nikio twina congestion ya Nairobi tondu tingihota gukorwo na mitoka 100 igiuka Nairobi rucini rumwe kana 200 it is not possible kuone tuku need Nairobi utongoria uri uguka no muhaka tutiri na choice tuhote kwaria na tuhote guthondeka na twarie na investors tuthondeke partnership private public partnership tuhote ku invest in railway na nituratigwo nituracererwo ungithia haha Addis Ababa already ni marathondeka mugithi thini wa tauni yao na koguo ona ithui tutira tukiuga haha Nairobi niyo tauni iria nene thini wa Eastern Central we are almost going to lose that so tutira invest in infrastructure area kwagereire koguo ni jugate this is a game changer to congestion ona gutidokirihia andu ciringi 300 dio solution ona gutira tuki expand mabara dio solution no mwaga to make very hard decisions cia co invest in a reliable mass transport system. Thank you. Thank you muno na uri ukaringi hena maundu maigana ona twatigia turiaria thank you muno ucio ni mubunge wa Dagoretti South Mheshimiwa Dennis Waweru narenda giti kia governor wa Nairobi 2017 tukumwetete turore maundu matiganite megi uteti wa guku Nairobi na bado njoreka wa githigi ni aroka mekoro na Daniel Kegoshi wa Waimeri ucio ni muthuri wa kiama kuma kuria Naivasha makirora maundu matiganite ma unduire witu unduire wa Mugikuyu no mbere yo tukwamba kwinirwo ni atumia maumite okuria Kayole North nigo kumushi wa Nairobi maretwo Kobo Maito Band matunire nyimbo cigana na cia unduire witu coka tumahe kamweke tukimamenya makiria o umwe rita riake ni ndithiete ndio guku ni tugucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini jetagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi nduri uratheuka no uria wa mbeca